to Mayogati. Oh no. Oh no, man. Mina sinobingelela umsakazo Cause FM. We do a whole lot of things. We have done a whole lot of things. Actually, awukho lenga ngingathinti khona. And ubingelele yaziphendulela basically uMayogati uthi no whether amthinte esikhumbeni vele and like what the big deal. Amthinte esikhumbeni. Akukho la bengathi bekuthiwa ngisafiko. Kodwa ha ngake ngazilaya guys ngenza le content niyezwa ngake ngazilaya ngoba like serious guys angikwazi ukuthi ngithi ngenza i-content wazi kahle mhlophe ukuthi bekuyi-content mawusubiziwe wanikwa ithuba lokuthi khuluma manje kwenzekeni uphinde still ukamba amanga. Ngiyaku-understanda kahle kamhlophe ukuthi lento iyakusiza ukuthi udayise kalula excuse me your song whatever but besenza i-content yabo leyo ukuthi kuthiwa wawalala nami uthi yebo what or ubabeke kuyisithombe sokuthi kwaye kwenzeka iyangishaya leyo nto mina cause angikaze ngilale nawo. Ngiyacikeka njani uthi angishaya ngicika yabo iyangicika guys sasenze i-content ngicela ukukusho lokhu nguphinde nje into engiyithandayo abantu aba-right la inhloko baya understand ukuthi sasenze content nawo but yabo leyo ukuthi uthi unika i-chance enhle kangaka ukuthi usho ukuthi nosaseyidlalela noma thabekhulu uzukhuluma angisayenzi i-content ngasho nje ngathi siyekile bro aze ngasha yo yabo laba balokhu bangisendela le story lesi uNkulunkulu ababone ngoba wow ngikhathele ilomdlalo guys engawuqala mina awusukhathaze mina ngiyaqala ke nokukhathazwa into eqalwe yimi kodwa akunankingi ngizothi ukubekezela mhlawumbe 2 or 3 years 4 years mhlawumbe kodlula hawo ngaze ngaluthwala ugodo oshunqa intuthu ngaze ngaluthwala ugodo oshunqa intuthu lumbaxa wema ngaze ngasha yazi ukuthi ngiyeza ukuthi ngiyasha futhi